mo, makasihatan niya pada tiyon. Boy, yung ari di baga sa dari yon. Mula memang dari yon, gudur-gudur doaw. Because tadi pahok ko si hapon. Alay may kelero ko motor nim mo, ala nila sumir ako dawang da. Jadi sa mo di ma nang ginapuna hasuhutot. Na songon naman ng kupi. Jangan mo tuhami dong mo para kami. Rodo kami. Basi jahite, biar jadi na pinagkahat namin di hamuna kesehatan kita. Ido inang alana kamo todo nungan manang lusungod dia. Alahita do na magbainon. Alahita do na magjalo. Yung manang lusungod dia, ano na pinasahat namin dong mo para kami. Las roham, tungol las ni rohan namin no. Ang giyat masih tempe tuhat taguhitang, ang pasarian. Asamo ni tababalga hitintay hanok gulen yari. Tungol ni ma sidohonok pusaw ti tumo na hasuhuton. Tungol ni ma tupahaw puku si harto. Tungol ni nang pahaw pugoro. Ido ni dok nilagay tuwa hati nami. Dang sibot tar daroba siya domon ni roha. Kalau kami itu opung manang sila duluan, saya mari kedohami. Alam meron berdua si harto pon, tumas tayo berdua tuak kau opung na do bulan na. Ayo do harto, arong do pe dua isi nuain, arong makarya do pamilik mo malingod do. Alay, or do habe rokak nito dini pa pukon, tumas sa nasruhat po. Jadi dang dia harto, asa sa sungon na kilaw, nasruhat po itong ulimo na ba. Jadi nakiningan nungay bigi hamong hakakas hatan ni amat tapat kita idoron itu hatai mulai martepul. Dengan tamu di penakinahay ko naman. Yung pamumay nagabi boy inon sulu-sulu muna di dalam nagulak tukok muna di dalam nalabi. Ang boy lumubi malaki songon hatan itu hatai marsitikid din na binuan namin. Nung ay bigay mo kastan, wala na nain, pakuhotorong mo na do. Barjak hubiri jay, tunggu itu kebareton, nak mertongat tu berhula-hula mergol. Jadi itu semua dia piharo namin ng amang, kok tunggu nang ilang las marohan muna. Tunggu ni mahatas doholok, tuha muna sa hasuhutot maulya di Manila. Kata doa betul-betul. Marga Manulang Dohot Marga Malay. Gabi matutu abang nami ahadon ni nami Manulang Dohot Malaw do de. Iya. Ison amang dori mace gudang do di Jalohami sinamo ni Borute jara dang piling roha nami di hamu haduli nami kono dang sa tuhamu ay ma tulang ni hera nami jadi di sodoro nami mangguru ayo nope na boy di batu pahami sinamo ni Borute nautik dang para sila taon itong nagudang pe dang para si Bujion atong na dia pe bagas paro nami asalas maroha muna majalohami desi doron nami ma dodi mula dong ulaw di jabuni parkanayot tamanaluon mamulo hamu di jolo hami madipudi mamulo hamu dipudi hami madijolo buti mari kami asa
muma juga sa kasiroha akaduli. Jadi buti manik kami asa tautos sama Yon Tuhan. nunga hujalo hami be juhud na bulun nagabe sompani adat siap pamurota marga Manalu lau sahak muse ringgit situ suara ima boli manang na sinabot ni boruta nagabe di pardua hamuna satonga di hami satonga di hamuna pandohan ni na tua-tua doi da agi di parhudul adorakso hupatol has sanduhukna mono au nak kuboto di luar nasing nak songoni nuga gudang luat hudalani hami manulang doon sinabela berado po sila lahiyon siya kami sarat tu kasundutan asal pajupak kami ito nido doang gitu hami Pasti. jala ido sabtu sadarion marsitari paran do hami di pajuon nang di akaparcamparan alay nak pesongoni mungkin tahe ala nasian merek sa sibalungun atik nasodiyo akababatu akido na rohakku jadi hang gini parhudul peha musun nari hahanami do hamu akababatua Oleh Mahite hati usani mana hudokon nak soala bere tope bere nami ope mangala burutai buruk kudu buru sisada anak sisada buru do hitam dak na hola sisada buru ati bapak tua dani mau lihat mah jadi alani ido nunga hujal hami be sinamo titik kamarakup na buluni bang songon na nidok ni abang ima tutunakin bang arudok pot ulaw ni anak kontau molo di bagas saderon hamu di julu kami madi puji muna manang hamu di siamun kami madi habirang muna adong detik kina hadu amuse kami di siamun hamu di habirang nami namar lapatan doi rak paroroto mahita di anak kontong pandohan ina tua-tua do nomando hot bejobi hot margulang-gulang siat dia pebere nami mangalak boru tong di boru tiulang alani ima di bagas saderon mangalak kama di hutujulu beredo boru paturuk maju dari silalahi kepada sinambela dan simanulang au sinambela dua manulang masih jalan di Marang Kubor. Nah kemana pun kau nanti pergi jumpa atau bertemu dengan manulang atau buru manulang sinambela atau buru sinambela itu bapakmu dan itu kakakmu itu ya na burung loh jadi nak pesoala di berekku si harto pohon agohoi di hapi hopo cupang buruk kudo hopo holok kudo ho jadi ini baru lam jonok mason nari lam gomos makin dekat bapak udah rasakan bahwasanya pada saat ini berenami si hartok mangalapho gabe jolmana si anggit ma dipasu-pasu tuhat tutu parsire peomu rokak mu gabe ma berenami jadi mulu hami mandok kesonari hami do nabarani mandok koko gabe boru manulak mulu hula-hula nasing dah bodo konon nami ma hosadarion boru manulak jala salilin dilenonoko boru manulak do hami do kodo honon nami dah itoda nah ala ni imah ala bapam do hami molo adong sedetiki nasolot di pikiranmu ada sesuatu yang sulit kau pikirkan tentang keluargamu ataupun tentang bere kami si hartok ini perjulu ma pembuat kami jangan telepon bapak dulu jangan telepon bapak ini telepon mama ini telepon kami yang bapakmu yang ada di sini karena apa kalau si hartok ini bikin ulah samamu di telepon bapak paling nanti dibilang ayo dah menaluh burju-burju hamu paling ini dilokon anggo hami do terhutiyon do pinggole pulos wae ko turuki barani do tulang na ulos berena kira-kira seperti itu jadi parjolo mahotu hami pabuahon nipit asatu bapa olo no itu olo atong molo songoni molo manyak manu pehotu hai parjolo pabuah dah ngayo lohok konaki jadi ngotok kumai asal manyak manu ko telepon kami dah itu dah atong mau lihat ma itu hatta doron nami mah songon hatani na tua-tua belum namar tapuk mah belum ni si marna sunah bujalo hami juhud do sinamot sak titi marakop saya tu hatta mana mangguhi pasu-pasuna asa aduri do piar-piar nan yalap sak kita tinggi saya di pasu-pasu Tuhan maperkarui kau muale beredo hot tunguru dibayar tuh torok ni pinopar jala mamora ho bagas musi dia pangisi sasahat masulu sahat matuot tian ni tigaras bujalo hami sinamot ti marakop bolim do hotay majalo sahat magabian sahat matu parharasan ditabay hahaduli malawi asa digogom to dinami mahu marhite tang yang nami pas-pason itu hatta pirma pokki bahul-bahul mapasalongan pirma to dinibere nami dohot boru nami sai luju-luju masahat to makapasamutan horas
Horas, Horas. Kamu kata nanti. Ulos pasamo muna ida salas parohani ida do terlebih do paterpian di ida. Jadi sehat tamu dah kunjungan eros serbat tu ama ida. Kalau ma ida mengaju permen dia ida oda, ay daging na rohas sa balgaon ang korohana yang pakai kacang. Token na rin masali mga peon, prostiso nung pinabuhi ka namin, las maroni ba da? Ang orang cekis nang rohani majubo namin makalo da? Do ila namin. Buwan ila namin ako jabu namin ang asitat desa namin ganun. Nga? Iya. Bahay mo sina, para ko sina namin. Tubuhan
hartop Manalo. Wah, memang Dagi boto bertehilan. barang langka do mulu hartop apalagi mobil. Jadi jala harga hiat do busio. Jadi songoni ma amang hela. Ison ngadia lokpo boru namion. Sada marohamuna. Ba gogoy hamuma macari. Asa boy tadda hamu hami sude hula-hula muna. Jadi dison dibek kami madar hela. On madaron ba moloro hami martona tuhamu. Na adong ulaw di jabutta asa oma buah kamu nagabe ugasammu. Songoni mani kami. Olah hunang pakai tempat sucian. Songoni do inda adekon. Wah, hela. Yeah. Ay, madar hela. Hina sadari Tuhan Kusobo sinangoti Hosman rohang hinang barumi Dumaku gabe saur batua Ulusot kita. Bapak Tonga. Lanjut. Embede tulang una haro. Sanina. Tak palarang bola. Sanina. Baru na misut dua musa salah naik. Tulang mute. Iya dua. Tulang mute. Jong-jong nasam. Salah mana rehoni? Nasam makin biasa. Dia memang lopi. Acaranya siam makin pada sonon. Suni mate. Ah. Iya, Pariban Palaon. Ada itu semua orang loh. Pariban Dalao. Paroro, Nabaruna. Tutor pada siam. Akati ujo. Nasam lagi ada stonan na siya may? Ada? Iya. Aka ita ujo lo. Katari mo jolo na. Diyan. Iya, on prakas dapur dohot. Ama podoman mekan mata tabet. Pandang murah rezeki. Lapule sondir lah. Tutor panai mah terima cetek ko. Hai son. Amang helado baru. Adong nebok kami so prakas dapur. Tapi yung simbolis na sanon. Amang hela do di baru. Dang napigaw sebagai tanda doon bona di kamu. Ay ma naman rumah tangga. Ay ma helak ko do baruku. Jadi harapan nami gogoy hamu macari. Nama sulu dinagolap asal orang. Jadi harapan nami di mana makalak kamu ay mana mamuk ke rumah tangga baru asal orang matutu para kedua muna do pikiran muna do kesehatan muna baru dia udah na di bagas poras na Leon tanggal paon baru maloro kami unang kosong ba non? Isang mo mga lokpa at dia pe ang gompa mana rohan namin si Bian ulam iya mitur ang gohanan mo ide pakanan namin lang. Hindi ko gani mo sari da. Ang orang jaga siapa ni ma rohan ni mau jago namin. Para kalau sudah po ay ma buru namin do ela namin. Jadi ko gani mo sari si buhi tapayan ni mon. Jadi on lagi-lagi tiar. Ama podoman. Walulujahan ni manang marpikir do makorja. Isom mahani mamarariari asa boy sada rohamu na maluga muna do maluga hosolo muna di bagas rumah tangga muna undi mani kami mau lihat teman ya di mana tadi
Abo ya kata mo tubo. Ya, tapi walang man eh. Kata lasi dohorang nami ingot tauma ima kata ni debata nong ipasa ni naposona marhiti te patida idok nakidisi unang marnalo jahaw mangulahon nadengkan iso kami lapasator ulus nagajagjada si toro rapu ima nala mangulosi badamuna alay na mangulosi todimuna amata debatado sanggia ma tujulon naryon say siga jagur hamu jala si toro pinopar tugsongan ni behatana pesek kami uduran sila sabungan nasa merek do nasa kutaod do tadol tapubulon lasma ruang
jadi tiga kagabe di budal bus di teruan hari munada dua gabe asal matotok kau masih kau luluan asal sasa di sulung satu putih yang digaras nungas saat di jalamu paso-paso ini beta marhiti tidak bosan siap bagas joroy do paso-pasonya karaja terlebur di hula-hula saat matong di amuna tu bangkabian saat tu parhorasan tokong di paso-paso Tuhan. Soalnya masih kahal ko na ligot tu bayan. Oras maha hamin naman jalo malipat ka dama iya mura janan kita makalian. Kapan janan? Bahwa kami sama urus di Gereon segera berenangan di ilus yang main banang sedut namamu di ilusnya hari Ya biar jalan gabi. jadi dong di sini sih an di partik kianon bere tapos Kaki cantik oleh, kaki cantik. Bantu lah. nah kaso dosa kaposo jadi dunga majalo pasok-pasok berbagasok ko at bagas di jorong itu hatta berhitin ako seorang anak kanin anak kanin dajim di bagas huri dang natuhami hum berjanji ate hamna dua dang natuhami hum berjanji ali tu dewa taro di sini na huruf di si hop tamu na permatan kau muna suatu dibibihan yang katulangmu hamuna asing-asing pakai muna jadi na huruf di si rujuh hamuna na dua jadi terlalu mobil di sini sih berjumlah dua berjuh maksimal dua berjuh marhaduli berjuh mareda ido bolo bara ikut berjuh lo dah dalam pas rawatku di sibere nasa lelimon isi peo di jalan kudo dok nak tulang di juluk kudo ho
tamat tuh SMP, melanjut tuh SMA, berdikari sendiri. Memang borong hati ting, kita selili kon nggak di dalam nih ho. Ale bengek mau disi, bengek tuh disi martanya kok asal pergi tuh tahu dah berera. Dum tamat tuh SMA, melanjut tuh tulangmu di sana, nggak tulangmu, nggak tulangmu. Berjuang nggak tulangmu, parawan nggak tulangmu. Odo na sabe na awara konokku. Na manugu-nugu kita sebenarnya sebenarnya manugu-nugu. Oh perjodoh nangin. Mon tabanyak kangjang di mana. Jadi benget tutup perawat tulang mon mana sebut dia kondisi ini tulang modal na tulang mo buat kabar tulang nimu. So ini udah satu ani. Yang ada beda na au tulang mo niya sak kang dok tumo parpalam dok tulang. Taruh baru habis sudah. Ono pamyak pumu budak kami tulangmu. Alam mahami na budaro saderion. Di pas aku di sidesi baur joma abenget tembang mangani ako. Dah. Dito mo po ibok kami ulus. Ulus na gajang. Asa gajang maberita galiligon nami. Gajang berita horas. Unang iberek kamu sen gajang dulu soman bagas mga kapal na. Ale pasi-pasi itu hamma. Wala uluson. Wala daging mulo na ulusi hami. Alam ko tuldi mula Tuhan tak ulusi. Dah. Benget tamu na Burjuha Umar 92. Ang sa si Manalu, Burjuha Umar 92. Mau lihat Jumatan. Di ada misal dunia ini juga dah dan ulang. Unang beresan belgara. Burjuha berek tulis dah. Puluh-puluh do bere selama juruk nga gudang. Alay ingo da bere dah. Unang bayi dan ulang ison. Dah? Kon itulay le. Unang lalu tang le. Perilu do bere kolle partahangis. Ang nasolok tirano tua di babuang. Tang tunat tulang. Tulang sonona, tulang masahi tahu. Ali makan dokter unang lalu tangi sudah bersih juga mahamuna dah pokoknya des ikut nading gamma tiga pulang bisa tabir dah saya hatok mahamu dililiti aturku Kaupo gue ngai namahan tarak opung dulu namanya ada kalau berbeda kita bilang ada udah kita roh unang ini ko nilai si dengan ada kaupo ale parang ini homeless di ingot ko ada surat kerja yang ini dulu asal beheke ho di rumah tangkam saya jumulong mabisa mo haragaon ini pada asal kita sahas terluwag nga sangko pautuko ang kotang itiyaho ibidik ko ho martuhan
Ididik do marorang tua, ididik martongak kota, usuge masyarakat na adok Indonesia beradaptasi pulang kosohan. Itu kan kau kosongan itu benar betul keluar kamu dia udah. Ate kau pun 50 sa kanyo pun, walang nilai na kau pura. Para musik, baik Jo. Jadi kita permisi maju tak gentar. Berdiri mah. Tentu kita benar.
kay panuhornan. Tungod dia Rasul lima, ang gahurang nga pa ni Masena tapi hari magtidyo na doon. Kurani malabarin lima. Gabi man gabi. Lima. Tersingot tu na papuha bere nami. Tersungod dia no partonding na raja namang bulu. Alhamdulillah nung raja nami nalaw manung. Anak nami do parumain nami tujabu. Nung simpulan nung saluhuk na ihamu mabenulus bolong at raja ni ula-ula nami. Totong dong si ulan nami mangkurahamulo manugu anak nami do parumain nami. Dia biasa tikyon di bere nami doho di boru nami. Namar pahoppu patu, namar pahoppu ala sejarahata nama hami saluknya senurunan ni tulangmu sahat tuapumu. Rodo hami di son, kutau kami do martau nobum badan borgis songonon ala ni holong ni rohanami do. Ala ni balgani holong marianakon, ala ni ipos rohanami. Berita parsarepemu tupu dian nyari ikon mabuan las ni roha tong tu hami saluhna akka tulangmu. Gabe tudusan mahotu akka nadinggan, gabe sipanya nengenon akka tu dauli. Atong noron nami ma son hata di situ tua asa arirang madigijang di toruma pangonggoman roka muna sujadi sirak pasu-pasun ni Tuhan daging muton di mutotong marsi gonggong Matuturan si dyan. monang-monang mah amak pande nami asa upasahan tani ulus bamohon badan daging ni yanakun namion baik ma nadinggani asa hita Masuk bilang insos kedar bayang-bayang dengan dinding gantung ikan bersihkan garangan ada tutong masuk bilang masuk bilang insos kedar bayang-bayang dengan dinding gantung ikan bersihkan
sima ulus mula gabi siang bapak tua nami haduli nami yang diduli nami sima tuang sidalahi dan adong na boy majuloi ulusi sadarion ikut jolo apedo ulus di sima tuang dumi pe asawarani ulus na asing sa tuhamuna ima jo sada muse nomor sejarah nomor 8 di si lunga marhite tangyang nama segomos di paborhat sima tuang po asa dengan ko ditongani gulung ditongani rumah tangga na parpudi dung kumay kami non ulus pangapon tangadong penawarani mangulus suhu di bagas sedario ima ulus nasai arga di bagas sedario las ido na patuduhon kami sisada anak sisada boru dohot marga sidalari na sida mamuhay kami mah kasih kopon manang paapuhon atau dohonon nabi do poda tuho bere lau apu maho tutongan di bagasmu saunari mono marsubut haduan se adong do na so dapat dus ni roha di hamuna pagaran nabi do hamu cat tulang muna kami alana ngama jumulu kami marumah tangga jalan dunga gudang kumulus kami akka paru kilon ni namar rumah tangga perlu memehoron nami tuho molo adong paru kilomu manang adong sedetik idang dos roha di rumah tangga na parjolo ingotomu ikon jong pak muda na dua digijang ni holong ni roha molo dang holong roha mana na dua berbeda motik olo dah mitur dalam rumahmu seperti yang dipesan pendeta undanglah Yesus dalam setiap rencanamu supaya ketika engkau menghadapi kesulitan Yesus punya kemampuan untuk menyelesaikan. Definida. Jadi suku maju hobere. Walaupun alon pada puli bodoh di marcam itu so. Isi meri beko warni buruan di habib. Isi. Tangan dong warna. Jemul telepon holan nomor. Oh ilote. Labatan nak holong ni roha kan? Nah masuk tu di si. Nafatuduhon nasian nasaroham sian nata atem dan ibet kau warna sandok kolong ni rohai di usia hokko tiba nak kido kan jadi belum bersugu takang imana tuh ho gantiom muli daw patahat tonda suatu ibet kau gak be polisi tuh bah kan ikut tong do na betu si sokoni benom muli HP dah suatu ganti ho dia mau baru isi warna ibet kau isi warna ibet kau itu abang sayang iya ayang beb bisa di beko warna paling indah do pasti itu kan maksud tu bisi hak buah takangan di mana bersugut suatu ganti ho warna alana iga bi ubat do di ho itu monitor beko warna bersugut isi speguladak itu sugudur hamasan mar telefoni jadi ini kosong nari warna di telepon mi lima partahaton nak pi adok parselis ya tihamuna dah berudah jadi do kuliah jasa otik tuhamuna filosofi sepatu mono sepatu tak kiasa dalana no dangin do biti kan siapa di jolo habirang di puli habirang di jolo siapa di puli boto hamudo ala sepatu dak kia puli dalana dak kia lau tu sasada sepatu lau tu sasada boleh pakai ikon arahnya tetap tujuan jalan tujuannya harus sampai jadi nakpe dang ikut sebasi coba kamu nakpe ikon dak sesaroha terus ingat tujuanmu adalah satu membentuk rumah tangga yang kekal dah berbeda itu jadi sepatu pe dang olo berdanon ini nabuti makin mengangkang dang olo terus ada kia mesti coba mesti dulu terus pikiran mi pesongonido mungkin di rumah tangga kan itu kan songonido di rumah tangga jadi ketika kaki kanan di depan kaki kiri di belakang tong do marlapatan molo sifat tapi ipa julu buruk pikiran na itu setiap pudi udah kita kok gak baca kota kok gak bihura aja cewon jangan seperti itu jadi pos rohaku nak penong malohamu di dunia maya mendapatkan pengalaman dari segala arah molo hai mandokon belum tentu itu membuat sebuah jaminan kamu sukses dalam rumah tangga. Orang yang sekolah sampai S3 punya gelar S3 doktor bisa gagal dalam rumah tangga. Jadi dasar ini berumah tangga bukan karena titel yang hebat yang tinggi, bukan karena pengalaman yang lebih banyak di dunia luar, adalah kasih. Kolong ni rohamunai partahat toma. So nari pak buhon nai maho. Asar rohon nai masongon hatan si tua-tua.
Asa hormos iti kota duk matu sisapang nama walu permata perbutuhan mangalilit permata mangalu-alu di balian de margagat di toruni para anggo mangalu-alu sudah kata nauli pasu-pasu nang tangiangnya ke raja siap parbicar ni mata nyari di bagas serenang sahat tuh hamuna saya topak madi parsabubuan tua madi abara apu dia bengamu buang memartongan di jauh Matutura sa namin. nang di botokku kata bamu saya bilang patulong maparomemo teh. Oh, Pak, Raja Bapak Nabi. Don. Oh, Pak. Jadi mau lihat ya, piga naik berin na sumanguli. Tulungan Tulungan niyo, to Raja ni Nabi. naik hay majalong timaraku. Masutu lam gugoy mamangula, lam taba mahiya pasomu, pature-ture sudi aka pinoparmu. Asa bigi jauh itu. Ano mau sipur? Dohonok kudu pasu-pasu ti botok ko. Asa mandurung dek na tulu, marcara di sigura-gura. Pasuk-pasuan itu hakko patureho na kapinoparmon. Lele ko mangolu, pegeng matok sarma dua. Parmusi nami, papuhono nami mah. Ya nak nami omar tongan di bagas, baik man nasumatus. Puluh hari tadi ya, baru buat tabo man bagas. Sahat ni solo may na sahat matubote. Sahat mahitaw sudi mangulu. Say sahat matuparhorasan. Sahat matupanggabian. Ope parede nami. Bay majo ede borhat madaina. Borhat madaina. Tubuh alak lakoina. Tubuh sikoru. Sahat rodi hutan